Akwande Mzansi, ibizo lami nginguThando Mahlangu, Indebele activist. Namhlanje ngizoniphekela lapha amaqatha. Ngizokwenza ne-A ngaphakathi, netamati ne-A, ngine-Knorrox lapha ethubaba kancazana. And then netswayi lamnandri, ngizokuhabelela umrorho lokha ukuthi ube secajayi napha. And then nginamasotjana ke ngiwathengileko ke. Tasty beef netamati neimana nasi nayo zokuphela ngehwahwa igama eliyangibetha ngilazi lithini mara ke yoyithela lapha ukuthi ibe mnandi. Ahake okwethu lapha ngiphethe imbhayisi zami ngizithela ngapha ke la nginenzela khona ikhana zami la nginenzela khona amaqatha.